Whātalo whātu ma whamalo atu le tātu matunuu e le nei fwoi vaenga o le tae au fou o le nei fwoi aso fou o le nei aso whareile o le aso ono le nei o le nei masina o mati luafe loa se fuluono ua malei fua mai whanunga le nei lu tātu matunuu i le nei fwoi aso whareile o le whai unga le nei vai aso whamalo atu ma fai tara fatu le tatu pun kalame me se ai ole ala le ole nei ole si fongo samo le tuipi awa lava na port kalame fanga so solo ole nei fo i vaenga ole tai au ole aso faraile le nei ole tatu lava ia famua ma le tatu fa polo ma le fasangi sula ina le alofa ma le ang nei ole tatu tapa au sidi le langi awa o lea ua te ita isaunga le mu mai lo o tau soifua lau lelei a mise uso mai te wola o le melea tātou taulanga osi o le tātou taulanga whaafitai o sa mnia matapena ina lana ona le ionga i leo si taulanga moe a iseo Raymond Bethem o le Ecclesia Nelikana po le All Saints Anglican i le fifi o si mai whaafunganga le tunuu o le tātou tapo i ngai le tua mole ni fo i tae au. Talo fatu Samoa, whawhatama le alo ma le nganga pa ia, amen. Hio atato fwoi nei, whai una nei vai aso, avi o mat whawtai ma le vi inga le tato tua siriese mo le anga le lei, me uma o tato maua, ave le vi inga le tato atua. Le tua lofa, le tua whamaoni, e a tato whamaoni i a te ia.
Our gospel reading today to end this week is taken from the Gospel of Matthew 21, verses 33. It talks about the parable of the tenants in the vineyard. And it starts reading, "Listen to another parable," Jesus said. "There was once a landowner who planted a vineyard, put a fence around it, dug a hole for the winepress, and built a watchtower. Then he let out the vineyard to tenants and went on a journey. When the time came to gather the grapes, he sent his slaves to the tenants to receive the share of the harvest. The tenants seized the slaves, beat one, killed another, and stoned another. The man sent other slaves, more than the first time, and the tenants treated them the same way. Last of all, he sent his son to them. 'Surely they will respect my son,' he said. But when the tenants saw the son, they said to themselves, 'This is the owner's son. Come on, let's kill him, and we will get his property.' So they seized him, threw him out of the vineyard, and killed him. And now when the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants?" Jesus asked. "He will certainly kill those evil men," they answered, "and let the vineyard out to other tenants who will give him his share of the harvest at the right time." And Jesus said to them, "Haven't you ever read what the scripture says? The stone which the builders rejected as worthless turned out to be the most important of all. This was done by the Lord, and what a wonderful sight it is. And so I tell you," added Jesus, "the kingdom of God will be taken away from you and given to people who will produce the proper fruits." The chief priests and the Pharisees heard Jesus' parables and knew that he was talking about them. But they were afraid of the crowds who considered Jesus to be a prophet. And this is the gospel of Christ, and thanks be to God. We've heard lots of parables. Jesus, he always taught parables just to make it easy for those who were listening to him back in the days. And he always related it back, for example, to do with farming. Because in those days, in their time, all the work that they do was to do with farming. There's also fishing. And there was also all things to do with the land. Everyday things they do in their lives. And Jesus always taught parables that related to their own lives so they can understand what he was talking about. Some of them were a bit difficult, but most of them made sense if you looked at how he taught his people. Even some of his disciples, sometimes they would also ask Jesus after and say, "Hey, teacher, what did you mean about this and about that?" So what the parable is here is that we need to make use of the fruits of the Spirit that God has given to us. We need to use the talents, the gifts that God has given to us to glorify his name, to make what God has given to us beautiful, and to produce more, and to reproduce more. You know, we are facing climate crisis and change in the world today. We see it in all of the islands now. There are more cyclones, more mudslides, there are more storms, less food, more disasters. People are scrambling everywhere. And especially if the sea rises, especially the low-lying islands around the Pacific.
So the scripture is saying to us, you need to use your talents. You need to use the gifts that I have given to you to look after what I have given to you. The world, your neighbor, your children, your family, your village. All these things that God has given to us is to glorify Him. Because it says here, we do not use our gifts, ale whananga mea lofa loa watu ia tua ia te oe. E toe vai ese mai le atua mea lofa nā o watu mo oe. So we need to use the gifts. Gifts to glorify God's name. And that's why we end this week, we say, thank you, God. Thank you, God, for all your blessings this week. All that we have received in your name, we thank you. For our families, for our children, for our elderly people in Samoa. Bless them, Lord. Thank you, Lord. Lord, forgive us for any wrong that we have done. In your name we pray today. In Jesus' name, amen. Whafonga le tātou matunu o e ai le tātou taulanga whawhitai po le tātou tāpo inga i le tua e ai le nei fōi tai hao i le lofa mleang le leo le tua mo le leanganga le whawhitai tele e ai le sunga i le hostolanga e a Father Moe Seu, Raymond Beathen mai le kalesia Ocean Anglican i le fifi po le kalesia nei le kana e a wafo le tātou tāpo inga i le tua o tātou vi ingo le tua e a wafo le ni taimi o le tātou whaatisinga me le tua e a maea e a whaasolovo i leo le tātou polkalame e a o le tālo whalawa Samoa e a le neifo i asfareile e le toai tau nuai e a le tātou atunu i le whai ungo le neifo i aso e a mise ai e a o le malefo mai ai whanunga le leo le tātou atunu e le neifo i aso fōu ma le nei tāia fōu. Vi ingo le tua mai le kalesia whaapatupitonga Kerisiano Samoa mai a Polima Uta ma le vi inga tongi le mai a. Maya,
Wa o tu e vi fale olo savelio I nei la fatuanga sa taua whalonglongo atu e tu e pi Yala leo Samoa Te parila tua sibio Polu peo te iloat Ela ola au mea ole dono Sunga, o whenga sawa ia musika. Oi, ole lua api ni ma whao amo. Oi, a ole wha mo tasi o fitu tasi mo whale i lau liki o. Au peseanga. Ia, mana tua hoi oe. Ole lima whao amo. Wha mo i la tasi ma le tasi. Iwa lua tasi ma le tasi. Ia ma le ngā. Tasi o fitu tasi ma le wha mo. Oi, e sa o foi. E te mo foi i le radio sino, eh? Se ngā ole te au roda i lau telefoni. Ia ona an mai leo ole tu epi. Ia le marala, seki ale tu e pi. Tau, pa. Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau o fesuia inga o tupe wha mamoli le Western Union. O lona winga ua wha teleina tupe tala. O le a wha i titia tupe wha o ngai lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. Ha whea nei le official e #1 currency Western Union. Pe wala au mai i le lua lima ono lua tolu. Mo nisi wha mtalanga i suinga maua e. O tau o fesuia inga o tupe a le Western Union. Whātalo whāntu ma whamalo atu I le ia maulunga o le tātou wātu noo I ona I tū whaalupe ina I aile nei fo I vaenga o le tai ao le asfareile pe I ona mātou tomua whātalo whāntu fo I aile teimi nā matali I aile tātou o nanga I aile nei fo I vaenga o le tai ao fau o le nei fo I asfareile o le asono le nei o mati lua fe lua se fulua no tautua fo I maleonanga la wala leo le si ufonga o Samoa lima whao a mo iwa tasi tesi maletasi iwa lua tesi maletasi tasi o fitu tesi malefa ia wha malo atu whantano whantu I le tātou wātunu ia I le I tu whatana le lei so se whantu whaitau langa I fia o lo whawhale le malu whawhale turuia ia a wafo I le ngā luenga le tua whantalo whantu fo ia I le tātou I taitai o le tātou wātunu le fionga I le ama malu le malo ma le masiofo le fionga I le taitai o le malo le fionga I le palemia le mamalu le kabineta fionga le fonga fitalai e masui fonga fitalai e mesi fo I sui malu uma o le tātou fono au whaitu la fono le tātou watunu ai whape foi ia le fionga I le whaamsino sili ia ai mesi ai o le presidente ma le vaenga o whaamsinonga ia ai ale I tu te tele o le tātou watunu I tupu matamali fale polu whailaunga fale tu matausi ia ai mesi ai ia o tupulanga tana vau ma le whanau lana vaoa ia whatano whantu ma lo le soifo manuia ia tātou poluklame masani tan lofa Samoa I tae ao vai aso te itasi ia e tu sawa tua tātou whansalaunga I le tātou ofisa autu I mulinu nei ia I Samoa nei whamaloa toi whatalofa e le ngata I lo tātou watunu ia ai mese ai ia o I la tōpolo mwhai o na maua mai a tātou whansalaunga I lunga o le tātou Radio Zeno app ia mese ai ia o tātou whansalaunga I lunga o le tātou Facebook page ai mese ai o le tātou YouTube channel ia whamalo atu whatalo whatu ia wā maile nei tai au manuia ia tai au tutoa I le alofa maleanga le leo le tua mai al tātou taulanga osi ia ma le tātou taulanga whawhitai ia pe o na samia mata pena ina lana au auna ia le fionga leo si taulanga ia moe seu Ryan Beetham ia I le nifu I vaenga o le tai au mai le kalisia ne le kana po le Saint Anglican Church ia ina I le fifi ia ua whapena fo I ona ia I le upu folfolo le tua ia o le
te talu lava ia fai mafatu e pau se le e tupu maola ia ai me se foi ia o se fafounga ia o le to matawina i o le tatu tunu i le tu faleanga ia pe ona saunia matapena ina lana ona ia fa malo atu le nei vaenga o le tai au i le mamalu o le tatu tunu i le usuai ngā luenga ma le usuai o le to tele i tiu te mawhaiva ia au le whanau foi o le nau matapena mai ia i tūlanga o onga o le nei foi se whareile ia me se ai o le tatou to ai tau nuu i le whai unga o le nei vai aso whamalo atu ma whaatalo whatu ia le o nanga le nei ala wala leo whea lava le mea lo e mafuta mai ai ia i samo nei ha tunu e mamau ia ma lo le soifu manuia male langi e mama tali tonu lo manuia mea uma ia whaatalo fofo i le moteli sa la whai ia tatou pa anga masani ia meise ai ia o le mamalu si o tatou atunuu ia o lo mawhaio na whimaranga i motu e lua i la tovo lo anga i atu i le puleono i salawhai ia o i la tovo i le anga i mai tumo nei ia whamalo atu ia mese ai o le tatou pulenga wafu ia mataulanga ma lo lava le tautua i si o tatou atunuu ai ala company va o lo whapenao na tautua ina le mamanu whimaranga i le tatou atunu i le kapiteni malau avaa ia le foi wa matalia le latou o nanga i le latou malanga usu ia po le vaa usu ia le malanga mai le motele ia le malanga tu foi nei ia i tu mua wa foi sa le longa ia masale longa nga i mai i nei mulifanua ia malo lava le soifo manuia male langi mama tali tonu ia sa tau mate lava le ete ia le ta o to ai to fanga i le po na po ia awa sa mo lava mamanu ia sa mala ia tia ia o isi wa malei fu mai fanunga le lei ia i tulanga o tala fifia ia mise ai ia o le nita ia fo ia o isi fo ia wa malei fu mai fo i fanunga le lei la po ni sa wo fitia i fo ia po ni sa no nisi o le motu sia fa fo se o mafutanga ia fa mai se lava le nganga o le tua fa pena lava ona ia ile nganga o le tua e fa mafana ia ono le nei vai tau ia male nei foi taimi le fitia ia le opungsa ia le ase se tu matite ile fina ngalo le tua lava ia tu tasilo na fai unga malona fina ngalo o ia sa fo ia le tangata ia o ia fo ina te toe vana au le tangata ia ina ia mafuta mai ia pe o le tulanga le nai le nei tai au fa malo atu le mamalu fo isi o tatou atunu le sa fia ngai mangalu ngai le po na po ia vi ia le tu o lo fa pe o na mo le malosi ia wa lava le fia ngai mangalu ngai ele fa ngo fiela o tu tai mi fingal ngai ai wi ia o le au umnanga lava ia o to fia ai ia o lo fa pe ai ona fia ngai mangalu ngai ia ai fa malo atu ma fa talo fatu ia ele fa manui atu lava le tua ile to yanga ia tua i mau te malawa ia misi ai ia o tulanga o le nei aso o le wa ta to si forma li minute ona tane o le tula fitu ia wa o fite mi wa fa funga ile tatu atunu tatu talo le tau pe ona sabia mta penina ele ofisa o le vai tau Talo tau mo vaenga umau sa mo famawina le official vai tauli tu lai afale lima il tai nei as farele ono mati lua felua se fuluono winga o le tau o au savili o le tua o loa o lo ofiti ai sa moa ma e au mai au matimu e afia ai nisi o taimi ai pe tai o se vaenga pe au ma maole ea i se sae o lo anga i mali e mai i lunga o le tunu o fautuanga malapta inga fautuanga mo timu nga mafa o lo fa malusia pe mo lau fanua umau sa moa Talo tau mo upolu vaenga matu i sifo falfapia manono sa e saute sifo alipata sa fata si umu malefanga. Mo le so e tolu vava solo ai timu e mamafa ai pupu i ni seu taimi fapia nei wila mfaititili. Talo tau mo se vai sa e matu i sa le longa sa le aula matu i sifo a vawa sau fale alupo.
Sau te palauli lata manei afu mole so e tolu wa solo ai timu. E mamafa ai popo inisi o taimi fa pena i wila mafai titili. Talol tau mo o ngā sami o ngā sami mga tei whale o Sambo wha mawina le itulai a whale lima i le tai o nei a Safareile o no mati lua whelua se fuluono se i au lia le luanga o le poa na nei. Winga o le tau au o Savili o le tua o loa o loa a fiai o ngā sami o Samoa. Fautuanga malapta inga e le o iei se fautuanga po se lapta inga o whaamarusia mo o ngā sami o Samoa. Ngā tei whale mo ngā sami mātū mo le aso le a ngile vai to e lau sa vili mai mātū i sae. Sfulu lima i le lua sfulu kilomita i le itu la o ngalu e lua i le lua tesima le 5 mita lo na mawanunga. Ngā tei whale mo ngā sami saute mo le aso le a ngile vai to e lau sa vili mai mātū i sae. Lua sfulu i le lua sfulu 5 kilomita i itu la lo na malosi o ngalu e lua i le lua tesima le 5 mita lo na mawanunga. Talo al taimo Samoa Safareile ono mati lua whelua se fuluono. Te mil nei o lo pe ele le tai ele fofongo le 2 minuti te le itu lai valu i le tai au nei o le asua tu i ele tai. Te pe ele leo le tai le au auli le so i le 7 minuti te le itu lai tasi. Ona to e sua tu i leo le tai i le lua sumal 5 minuti te le itu lai valu i le poa na nei. Talofani malori soi fo manuia le nei tai au to elau ia o le talo le tau nei mo le atu to elau saunia le official vai tau le tulai ono i le tai au nei. A Safareile ono mati lua whelua se fuluono winga o le tau o au o Savili mai se sae o loo angai o au o Savili mai se sae o loo a fiai le atu to elau vainga i le tau mo to elau se i au lia le vai luanga o le poa na nei. O le awaoi ni se o taimi ma nai timu e iai, whapea William whai titili, ma timu e ono mamafa o le a iai. E wheo lolo whaasolo ina ma lolosi o Savili mai sasae. O le sami e sisi whaasolo na so, vainga i ona tu atu. O le awaoi ni se o taimi ma timu pupu. A lovely, warm Friday greetings morning to all our listeners. Here's an update of your weather forecast issued by Samoa Meteorological Services at 5:30 a.m. Friday, 6 March 2026. Situation: a southeasterly wind flow prevails over Samoa, providing clouds and showers affecting the group at times. Meanwhile, a trough of low pressure system to the east remains low, moving over the group. Advisory and warning. Heavy rain advisory remains in force for all land areas of Samoa. And updates for Ubolu. For today, north-northwest, Falfa Piamanono, east-southeast, Alipata, Safatasi, Umu, and Lefanga. For today, isolated shower with periods of brief of heavy force in some areas and a few thunderstorms. For Savaii east, northeast, Sale Longa, Sale Aula, northwest, Asau, Avao, Fale Alupo, Palauli Lata Neyafu, that's south area, isolated shower with periods of brief heavy force in some areas and a few thunderstorms. Morning marine forecast for Samoa issued on Friday, 6th of March 2026 at 5:30 a.m. valid until midnight tonight. Situation: a southeasterly wind flows affect Samoa's marine water. Advisory and warning: there's no valid advisory or warning for all marine waters of Samoa. Northern marine waters for today: wind direction northeasterly wind, 15 to 20 kilometer per hour, wind velocity, waves of 2 to 2.5 meters. Southern marine waters, wind direction easterly wind, 20 to 25 kilometer per hour, wind velocity, waves of 2 to 2.5 meters.
Tide prediction for Samoa, Friday 6th of March 2026. We are in low tide. High tide will be 2 minutes past 8. Low tide will be at 7 minutes past 1 in the afternoon, and high tide 24 minutes past 8 p.m. Morning forecast for Tokelau issued by the Samoa Meteorological Division at 6 a.m. Friday, 6th of March 2026. Situation: a moist easterly wind flows periods over Tokelau. Forecast to midnight tomorrow for Tokelau, cloudy periods with some showers, isolated thunderstorm with heavy force possible. Moderate to fresh easterly wind, moderate to rough seas. Further outlook: cloudy periods with brief showers. And that is your update weather forecast for Samoa and Tokelau issued by Samoa Meteorological Services here at Molino'o. 7 more minutes to top of the hour on this Friday morning, the 6th of March 2026. Ia o le nape o na whawhonga mai le tātou atuno o I tātou tala o le tau mai le ofisa o le vai tau. Ia le ni fui vaenga o le tai ao, ia mise ai. Ia o tūlanga o le ia I le tātou tala o le tau. Ia wa fui fuanga whanga solo le tātou atuno. Ia le ni fui se whareile ia mise ai. O tāpenanga ia o le utama le tai. Ia wa le tātou tala o le tau le nei. Ia e fua ienga ruenga le au tau tai. Ia mise fui o le au whai whātu. Anga whamalo atu. Ia I le mamalu se o tātou atuno I tinam te mama atutua. Ia mise fui. Ia I la tau lea wanga I e sia me tuto. Ia mise fui. Ia o tulanga o maumanga o le nei tai au. Ia o la tau fui. Ia le nawa e mai fui le whaiva tau te ia e. Ia le nei fui tai au. Ia o isi fui. Le na foi o ta pena ia wa foi tulanga ia o whaiva I le ngati whale whamanuia lava le tua ia I le whianga ia foi ia malunga o le vasa I le whaingo fie ia e mesei ia o ta penanga masani le mamano le wavitan vale ia whai malu whai mali mai le nei vaenga o le tai au ia ma le usu mai ai ma ta penanga o whanau ia onga ia le foi wa usu le tele ia ma momoli mai foi le whanau ia onga ia whai mali e o le nei tai au ia le usu mai foi ia taunu mai ia I le tātou ofisa nei ia awa foi tāpinanga masani mo le tātou polkalame ia awa matona ia I le mamanu le atunu I le tātou ofisa o whainga palota ia manetua o le teimi le nei o lea e tapena ia tulanga o le tufutufaina o le selauli ma sefulu tāla foi lea whamanuianga o le toi foi o le whanau ia onga pei foi ona fofonga e le tātou pālemia ia po le teitai o le atunu ia tulanga foi lele o le whamanuianga le nei mantua o le whamanuianga le nei ia mo le whamanamlamaina foi al tātou atunu o le tele ina fisilingia o le na whamanino e le fionga I le minista o le mitanga aruenga o tinam tamaitai. Ia po le mitanga aruenga lea o lea e nafa ma le vaenga fo I lele o le tātou fono whaavae ia ma le tūlanga o le whaanga solonga o tātou poloketi. E pei ona silafia o lea I le teimi fo I o le whainga malo ia o tuana I atu ina wa whaasolo mai a mai fatino fai nga filfilinga le atu o lea le atu toe ia le 1.8 manatua o lea ele I activate ia le tātou 2 miliona o leo te manatua pe ona fola sia le tātou polkalame o le bloketi 2 miliona ia le fionga I le minista o le mitanga luenga o tina le fionga ia mwe whawowo o lea na ia funamanino ai mai le 1.8 nei le atu toe o le fofuanga na le iai ia le selauli mas fulu biliona le tufatufa ina atu
mo le mamalu I tumaloa e mese le mamalu se o tātou atunu. E peila I le isi whailoa inga wa o le poana pōle nanga ia I le vaenga whaupopo o le whaupoponga o le tātou Port Kalame o le poloketi 2 miliona. Le alana fofola ai pena fisilingi ai le tātou Port Kalame le fionga I le minister. Po le ale mea ua whaonga ai ia le tātou lola palota ia e tufa ai ia le tātou se lauli masfuru le ana tali manino lava le fionga I le minister. Wa lai ona whaonga whaamaunga nei. Ona pe o whaamaunga lea o lea e lanta mai mo pe se tusi ngai ngua fui lene wa a e restana ia mo whaamawina fui oi. Mantua o le ngā lulu e vanua le tātou official commission whai ngā panota. Ma le tātou vaenga fui leo le stats ia po la tōwia o le matanga luenga po le official numero whamamawina. O mantua lao le tātou tusi ngai ngua muli lena ia lua whelua sumaltasi. Wa iai lātou, wa iai fisu ia inga fui leo tātou numera o tātou siu tātou atunu. Lea la o le finangalo lao le fionga I le minister. Lea na folo manino ai, e whapea. E whaonga mai le lola palo ta wapi o le current ia po whamtalanga ma whamau maunga lanta mai nei. O lea lawa iai foi ma le tutunga. A e le resitala le maua foi lo sua whailunga o le lola palo ta. E le mawhai o na mawalo se lauli masfulu tāla. Mantua se lauli masfulu tāla lea. E amata mai lawa le tangata matua. Se ia pa ia se pepe mea. Lea e whaitupe ai pe tolus fulu lua miliona tāla. Pe sili atu foi. Ea le whamanianga le nei. Tolus fulu lua afe. Tolus fulu lua afe. Lea e iaia le whaitamoenga o le se lauli masfulu lea. Mo le whamani nonga o le tātua tunu peila ona o walai na talanoa ina le vahenga ni. Ona e angai o te angai mai foi mausu mai foi tūlanga o le tāpena ina o le tātua Port Kalame ni tai ia o le ua matalia ona mata ona no foia ia nisi o le mamalu le tunu. Ia o le teimi lea pe ua te kuate leono. Te kuate leono ni tai ia o le fautuanga lava ia. Ia tau maua foi le awale o mia ia tautu na e fai leise malua le tae au au no fuanga ni e tupu ia le fala velave le winga fam telang e ono matapongia sesi e mana o mia e vevela e mana o mia le vai e mana o mia sina mea ai I nei mea ane wa tātou tuli loa le se lauli masfulu o lea lava e tā ua ma foi le ngoa ma fofola le fionga I le pāle mia le se me tātou tipu pole e o atu lava se lauli masfulu ai ua nao se tua lalo le tātou Port Kalame ia sila ifo I le vaenga le na I le tau o mia ai ia ma le tūlanga foi o le fufusi ma le vevela au ale mea moni ai e kusa e aso atu a whapea lau le aso a kua so talo fai ia o tūlanga le na pe foi o na tātou tala no ai foi ia ile nei tai au ia o leo tāle fitu ia o le teimi o tātou tala fou ia usi mele whawhonganga le tunu I le uluai whasala wina o tātou tala fou mai le vaenga o tala fou mai vei whanua la wala leo si ufonga o Samoa le tu wipi. Tala whalava o tala whau mai vai whanua. I tala tumua, e lua maarianga taua o unga na tue sainia I le vau le malo saina, ma le universitea o Samoa le amatanga le neipa iaso. O le whengainga mua, e o fuina ia wanua whaasikola sipi mo whanau ua whaamue e sa ilia lato tikeri, I le sauwha inga whaatufunganga po le Bachelor of Arts, I le papainga langala,
Ai la walunga ile mata upu o le o ina o le ngana saina. O le isi mali nga. O le ofo ina fo ile wa pano fa asikola sipi mo so sealo Samoa. E tarsanga ina le ava nga. E tutongi umai lava mana unga tawa o unga. Mo ana sa ilinga ile poto saralau. O se avanoa ya mana ia ifa na wolo tuma ti e ala tu tau mo whenga i vaenga ese wa o unga. Ma olo o iele nau nau ta inga. E faa wau pea le tamu enga. Ai ua mana ia i fo i mawhanau, o loo puru nau nau e wha wau i sila sanga o le soifua a o ina, o loo ngā whatia fo i o la tautongi wha atapula a maurulunga, ai ua uti le wha soa au la tau a inga. As Samoa's engagement with China continues to intensify across the areas of trade, diplomacy, health, infrastructure, and cultural cooperation, demands for graduates proficient in the Chinese language, a solid understanding of Chinese culture and society will undoubtedly grow. This program equips our young people with the knowledge and skills required to participate confidently in an increasingly interconnected global environment. It also reinforces NUS's capacity to offer high-quality, internationally relevant academic programs and broaden opportunities for Samoan students at home and abroad. Na saunoa le ame pasa saina, o se tasio fwai tau i le atunu o au ngā tupulanga o le so la tau te tato ina le la au, ai o le paolo o le nala au, e malu ai whanau la lavau o le lumanai, o le wha moe na wha atino i le official ame pasa saina i vaili maa. Ma na awai e le toa telo i la tau na maua avanoa wha asikola sipi tau sanga walu, ele ngata ea o ongai i le Universitea wa Samoa ai o Universite fo i Saina. Ua silia i le 50 tausanga. O si osi fea ngainga malo e lua, o loo va ai mamau fo i le fetufa i le tūtawanga nuu, ma tina e manuia i tangata nuu. The launch of this program at NUS, especially on the occasion of the 50th anniversary of China-Samoa diplomatic ties, reflects a university's keen insight into global linguistic and cultural trends. It also underscores the Samoan government's confidence in and commitment to the long-term development of China-Samoa relations. Our world is undergoing profound and complex changes today. Deepening cultural exchanges and promoting mutual learning among civilizations are essential steps toward building a community with a shared future for humanity. Ko mautino le lua tula fono tau wha ofi o le ata i mua i le mtanga luenga wa onga manga nuu. E whaatara noa i le atunu a toa i tutonu o le lua fo i o vai aso. Mua, o le tula fono e whaatua i se komite me sina Samoa. Ma le tula fono e pui a eto mai tu whaasolo whaaleanga nuu. I le whaatara noanga ma le TV iwa whaapere le tio le lua api le vai aso nei. Na ta ua i sui o le mtanga luenga. O le whama i te ua te le tausanga o tau pou mai. Ha o whana e malia nei pea i o tātou soifuanga. Suinga ese, e lamati ai mea alofa na wha o ina i le nā tura o tātou tua āna mua, e o mai i le so. O le polokala me tueta saa i le whawhau, a wā a le aise malua mea sina sa tu wha malele mai i le whawau. Ua le aise au ngā o le afusisina o tua āna taua sa ina le vau filifili, ina ia a puti vaenga nei. A tātou tala noa i tātou mea sina. Ona tātou tala noa le i vavau whaaleanga nu. Tele mano noa i tātou vavau whaaleanga nu ua mai a wha mau ngā luenga le Samoa i ngalo le tātou mta ngā luenga. O nei vavau ele o yeise puipuinga. Tono nu mafio anga. Ai te lelo na tā ua i le tala wha solo pito nu mafio anga. Wa le telo nu mafio anga. O mamalu o pa ia o sā ma whainga tāo ia nu mafio anga. Ea fua mai vavau nei. A o le anganga fo ira nalo mta ngā luenga. Ia mauti noa. E yeise tu la fono e pui ai vavau nei mai a afianga i suinga o le tau.
a fianga ia China a fianga fo i le sori e tangata fo i au no ma se fa tanga wa oisi va va fa la nganu e ia la tu tapu masa o le nganga fula na tanga le o nei tu la fo no fa so e le se nganga nei tu la fo no e ai ina le pule malu ali fai pule e ta o tu la vai pule la va fio anga la tu io la tu va fa la nganu o le fa mo tanga le ia mauti no e pui fa le tu la fo no tala no ala to mai fa la nganu tele tatu to mai fa la nganu o to mai i fo fa sa mo ma vai sa mo ia le tele no mai ia tanga mai fa su e ngai tatu la au ma vai fo fa sa mo awa ma na tu au ngai la to tunu al fisi tele o pui nei me sina la tunu fa le tu la fo ia o nai vai ngai tatu tele no ana ia i fa tu funganga tanga va ia o tanga tatau fau nga fale ia o tatou faafiafiaga tele o tatou siva ia ua amata o faaaogā mai la tunu o pese ma fatuga o loo iai tulafono e puipui ai le ave faagaoi e le isi tagata soifua me totia na faufau mai i mafaufauga o le isi tagata ma e faavae nei tulafono i nisi o tulafono atunuu i fafo ae e le o tala fetaui ma le manaʻuga o le matagaluega o aʻoga maganuu ina ia apo tonu vaenga faalenganuu. O le tausaga ilua te sefulu sa faapeona tuuina ai se talosaga a le malo i le tatou komisi o le toefotaʻino o tulafono i Samoa e faise latou suʻesuʻega i le tāua o le puipuia o tatou iloa ma tomai tu faasolo faaleaganuu ai maiso le faafueina lea o se tatou komiti mo measina Samoa o le auga lea na o le vaai mamao le malona iai e le o iai se tulafono o lo iai te mini mo Samoa ai e tatau ona tatou galulua iai lea laua peua taatia mai le matagaluega o aganuu ma aʻoga matou te galulua e faatasi ma tatou paaga ia pe o isi matagaluega pe o matagaluega o turisi o le komisi o tulafono toefotaʻino o tulafono ma le official lawyer sili e taumafai e poupou se tulafono ina ia mafai ona mau ai nei puipuiga mo tatou measina ma tomai tufasolo E ta silva ia se whaatalanoa ai tu malo i savai ona whaamae ai lea i tu mua nei mo le tasifo i le vai aso. Ia o ana a matalia i leo mātou whaatalanoa ngai lea songa fua so iwa o mati. Mātou te whaatalanoa i nai ia i tu malo o whaasale le anga numero mua ia e whaapau mai whaasale le anga numero 5. Ia e whaatautaia lea i le potofono le tātou whaatani malo leo chat over i sale longa. Ona mātou malanga atu lea i le atu le i whangamalo. Ia i le aso lua, whaatalanoa i nai nganga i fo maunga mua se i whaapau mai nganga e maunga numera lua. Ia lea whaatautaia lea i le hola le e whakasa whangamalo. Ia ona so o ai lea i le aso lulu o vaisingano mua e whaapau mai ala tau e sifo. Ia o le a whaia lea i le hola le metutisi sau. Ia so o ane ai lea masalenga mua se i pa whaapau atu i palauli mua. Ia o lea whaatautaia lea i le potufono le tatou whaatani malo chat over. Ia ona whaumai lea o sala whai lea so wharaile aso sifuru tolu. Ia i whaatatalanoa ngā palauli lua se ia pa ia sa tupaitea. Ia o le a whaia lea i le hola katoliko i vai loa palauli. Ona mātou toi malanga mai lea i tumua nei, a matalia whaatatalanoa mo upolu i le aso mafua, aso sifulu ono, o sa whata mua i whale alili lua, i le e whakasa hola whausanga, aso lua o loto whanga i ale i pata i tupa i lalo, o satitoa e whakasa hola satitoa. Ia o le aso lulu o a ana alofi mua i le whanga ma whale ase e la, ia e whaatautaia lea i le e whakasa hola whasitotai. Ia ona mātou toi malanga mai le ofisa whaatautaia ai, ia whaatatalanoa ngā vai maunga mua se ia whaapau mai sa nganga wha. Ia e whaia le tatou malai o mea sina ma nganu. Ia ona wha umai lea le mātou whaatatalanoa ngā mua tatou i tūmalo i le aso wharaili. Ia o anoa maa mua lea e tau i waofono ti. Ia e whaatautaia le hola le whakasa solo. Ia o te loa e fia momoli e fwine ngang whaftai e tatou e kale sia manuu o mawhai ona o fwina mai o latou hos fo e whaatautaia e tatou whaatatalanoanga. Ia ono nei tu la fono tāua mal o ngang whaloalo. O le tūlanga mautinoa, o tulafono e le na o le ofisa wa o ngai patino ai e mō tangata umo Samoa.
I le mau tonu le to tilo le tunu u, i le whaasafua ino le mea lofa le malo mo le toe fo ia i o whanau ia onga, le se lau 50 ta la, ua toe whaamutala u ili ai le sui lam tangan winga o tina matamaitai ia tina e wa fiu angamanga feso tai, i le whailo inga matala fau mai vai whanua, ta ia la mo le a wha moe moe. O le vaenga mua, e le o le mana toe whaati ngā ina le atunu u e le i le sitale le whainga palota, ua ala ai o nauna ia le anga i le sitale le temile nei. Ai o le naunau ta inga, ina ia vao ia ai le maua whaalua se lenia se tasi e le o maua i se lola palota, a se tuma lolo na suafa. O i tūlawa ia mo le anga waa e te tau o na avea matangata nu moni o Samoa, e au mau foi i se tuma lo e tasi ma palota ai. Na saunua una savi ane to ala, ua mai a saunia ma tu ua tui ofisa fono whaavai pepa le sitala, mo le whaatinonga o le sitala e maua i le se leni. Pelo le tatou pepa le sitala lea o logo i eile le coding pe ona uta ua, ia o le ingoa, ia o le whaiu, ia po tūlanga o le agenda, po le tamaitai po le ali, e o lava i vaenga ia fiang tu mo soifua, na wo i ele vaenga nai tono tatou template. Ia wa iei foi le vaenga mo tangata o pensione, ma vaenga uma whapena. So e tā ua la le template wa uma ta pena mtanga ruenga, ma tu ina atu le tatou official fon whaavai. Ina ia whaasoa ma restala ina i lato la maua lato vaenga se den se lauli musfut. O le vaenga foi le tatou template lea, vaenga muli ia e saini ai le tangata ua maua lan se leni. Ia ele talia ina tatou pe patui, tā ua lava le pepa whanau, ia ine whai ona whaamaunia ai, lo iai foi sui o nuu sui tamaitai, tātou te whaamaunia ia vaenga nei. Ua whaamalusia le whaasolo ia fio anga le whaamutu uino le tupe ai tumalo to itasi, e mawhai ai ona tala mai lava itua na o le tupe ua tala whitawi, ma le fio anga ua o iai le whaasolonga, ina ne ifuafua e tala uma itua le se lenia le tumalo, a tula ima iai nisi whaafita uli. O ila tau o lo ilunga lola palota i tumalo o la tau suafa, e maua la tau seleni i tumalo o lo palota ai. O ila tau foi ele sitala mo le whainga palota, ele o maua foi o la tau suafa i lola palota i tumalo, a tua mawhanau whaatoa a toa le lua se furumanitasi tau sanga, e te tau ona le sitala mua, i le ofisa o whainga palota. O le tatou population alo le temi nei o le lua se lau a sfulu wafe le o whainga le population o le temi nei o le puipuinga alo iai. Ia uma ane whasoa ino le tatou se lau 5 tala o lo whelua i lawa le vale le tatou population. Ua ne isili atu se whainu mera ia e le tala whea ngai mo le tatou atunu. Me se lawa le puipuinga o tatou wae ngā tupe. E o whaion whamtu o tu lalo i tātou tū malo. Mō mātua la le pālote i sa vai a le tamā, e pālote nei i whaleata le tina. E a le alawa le lolo le whanau po whea le la au iai wa o le vaenga lau lufu tasi i maleanga i lunga matua. E o lai tonu o le tātou lola pālota. Mō whanau la iti la le lalo i fo luas fulu tasi, luas fulu tausanga na i lalo le pepe mea. O vaenga la na le le tātou fuafuanga. A whape pālota le tamā i whasaleanga tasi. E palota tina i nei whaleata tasi. Lona winga. A o lea no nofo ta maiti po le ainga i nei i whaleata tasi. E ta tau o na claim le tupe ta maiti po o whanau. Ia le mela i le resident. Ia po le mela i le latu tina. O whanau uma mai le se furu whātau sanga ngā i lunga. Ua mawhaila vau na sainia i la toa la tau ta i se lau 5 furu ta la. Ai mo whanau e se furu ma le tolu tau sanga ngā i le pepe mea. E whaamarusia le saini le tina. Na whaamanino foi, e lea o fia whanau o lo o tau ave i le maitanga o naiola tau tina i le taimile nei. O mātua foi o lo alala isi tu malo o nawa o ngā mga atwenga po isi mafu anga, ai e ese i tu malo lo palo tai, e anga i foi tu malo na palo tai, e tapai ala tau se leni. A whapeo te ale unga ni i wahalu tina au le tau si e le tamā i le whanau. O mātua la i le tamā martina, o le mau a mau a lola pāloko whelava li tu malolo ristala, i le mau la salau li masfulu, au whanau la, ia e silsila le tūlanga piono whaiatu wai, a whapeo le tamā i a whanau. O whelava la le mea le residenta i a whanau, a whapeo le tu malola le nofo i le tamā matamiti. Tu maloko la na e tau na mau e tupe whanau piono tā ua.
O le tāua o la Iesu o nuku sita maitai le whaina whamaunia. O nei sila fia o mea sui o nuku sita maitai. Tangata o lo nofo i tono o la tonu te tasi. Ua whaamalusia le whaamauninga sui o nuku masui te maitai. Ai meise mo tina matamama tutua ua le mawhai o na anga iana ino fuanga o lo o whai ai le tufatufanga. A toa mai e iai awhia ngā tū mau o le soifua. E tatau o na anga i iai sui o nuku. Ina ua fisilingia le tūlanga o tangata o lo malanga. Na saunua nasa e tusalava peta liu mai e ua mae ale tausanga wha ale tupe. Le nei o lo wha ngā solo ai lea fo i fesosoani. E iei lava le se le ni te tau na ngā wa ai ila tau sa malanga i ngā ruenga. Si inga ngā singa se wha au unga maisi. E lai titi msalo e le o se tasi pasene i la tau i o lo o vaenga lea. Ai o la lava i ai mawhai ana allocate vaenga a tupe. Ai longa foi o se spulu wafe se vaenga a tupe. E mawhainga allocate mo nei tangata i tūlanga whapea. Ai o le wha moe moe am tanga luenga. E tā ua le fo i mai lava le tangata le oi whafo whatu a maua lana tupe. Ua taati atu i taita i fono whaavai le fuafuanga. Mo tangata i tumalo lo turi o lato whaasalanga le tu ese. I se awala whaapitoa. E maua i a lato se leni. Ai o whanau lo tau si le tumanga. E maua i le fono whaavai. A le tumalo whaapalo tau whale atalua. A lato se leni. E mo lia le tula fono le tangata e maua whaalua lana tupe. Ma e lea i lava ni isi whainga whaavai e ese mai i a la fua wa whaata oto. E le mtangal benga tina matamaitai. E le mawhai ona e tūlanga fo i le whapea ua. E mana o lea o ngai watu se lau tāla e alu 5 tāla le tamaititi. Ono lea lavo o mainisi o tāla e mtangal wenga. Ia ua iei a o ngau whapena. Tele nisi o lo tu fesili mai po le ame o le sa o lwai ngā tupe i whanau a onga. Ia awalu tupe i tangata uma. Ia o le sisila tātou malo. Ua o taia umai momoli i whanau a onga o le fesili. O e utua le pensini e alu o le tāwale. E utu e mātua. O e whataua lancha whanau. Whatau e mātua. O le tāua lau nei sosoani. E patino lava mo le sosoani a inga taitasi. Ina ia mawhai o na ngafa tau limaina. Tūlanga sosoani il toa e o whanau ia onga. Olo o wa a matatufa niso i tumalo. Ai olo whaasolo niso la asanga alemtanga lwenga o tupe. Mo isi i tumalo o na whaato a whaamatu ulo lea isi temi ele o toi mamao. Talafona mole nei vaenga lea somanu e telefofuanga o whenga i balea tunu u. Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau o fesuia inga o tupe whaamamoli le Western Union. O lona winga ua whaateleina tupe tala. O le a whaitia tupe whaonga e lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. Ha whea nei le official e #1 currency Western Union. Pe wala au mai i le 250 o nisi whaamtalanga i suinga maua e o tau o fesuia inga o tupe a le Western Union. Toina, o fea e usu po ye. Ke o te alu atu po le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongo le vaenga lua le polo kikian malo, la foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mana te le ala, awano le leia le si talu sanga ia i mo se masini fo i le vidi ai la au. Te lo se palo lolo mau i masini yo. Ui papa, ke haru sa o ala i vaiteli. Ili whale loa mo whatoanga. Te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava, o te alu atu la i le whare komiti talu sanga ia. No ti e lo le i vaiteli se i mata i e masini. Fiu mai lo i tātou la lai funga lei, vaiteli wha peasa le longa mo le motu tele i sa la fai. Pe wala au mai fo i numero telefoni
225 251 faapea sa le lolonga i le 5 pe asi fo ilunga upenga tafailangi i le mātou Facebook page Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Pui-puinga wa fianga le pesi ai le fa mai le tenki fiba. Ya matua fa tama ia no fonga uma tau tu ufua mana no foi namu. Fa mamala pisi mau tau tai ta fa fale. Ona le nei vai tau o timonga. Ua va ia ile tele o vai toa. Pa uta avale maisi me fai tino to aile sua vai. Ia matua fa mama vai nga uma nei. Ina ia tau fia ile pe peso le tenki fiba ile atunu. Tato ngaru lue fa atasi. Mo se sa mua maroloina. Mo nisi fa matalanga. Fa so ta intanga wenga le soi fu maroloina. Telefoni ono varu tasi o. Le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le marketi. Mo sau fa la wiloa e fia faya i se tau fa amali loto. Mo le fa mama avenga. Mo oe malau businessi. Ua so ai Samoa. Amerika Samoa toke lau malelalangi atoa. Iana la leo a mo 5 fao. Fa mo iwa tasi tesi maletasi. Iwa lua tesi maletasi. Maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu fa lua ono tasi fitu, ma fa fesili mo le vaenga o fa lawi loa. 2AB, le si ufofongo Samoa, numero tasi. Tamile wati ole tautule nei mo le nanga la wala leo si ufongo le tunu lua suma le minute ba te ili tu lai fitu. Ea pe o leo wato 5 minute o na afa leo le fitu. Ia i le tautule nei ma leo nanga la wala leo le si ufongo Samoa. Ma ea fa fonga le tātou wa tunu i tātou tāla fau vai whanua pe o na sauniam tāpena ina fonga ina atu e le sunga ia matawai nei sa akor vaenga o tāla fau. Fia e whatalo whātu i Shanti Clausen ia o loo mafuta mai. Ali o a inga whaletangwai Alaska o loo mafuta mai ai tāla fulawa ma lo le alausu whaftai manuia ngā luenga o le nei aso. O Ezra Manu taia manuia i la ua fionga whamulmule se i tua tu lava nei o lo whaanga nei o matou a inga tapua i mai Samoa ia e Sarah Apelu Whaapito male ana me se foi e au le uso whamulmule manuia lava whaiva matiute ia o le nei foi aso siona leilua. Good morning from Aotearoa. Ia, nisio le malo le tunu o loa lalampa pa au ia tunu e mamau. O loa mafuta mai lungo le tātou Facebook page live. Ia, misi ai. O le tātou YouTube channel. Ia, loa mafuta mai ai. Losa mai fea. Ia, soifo manuia ma lo le tautua. Ila tunu manuia le aso God bless mafuta mai Amerika Samoa. O James Talangi, taia manuia, taia wafua Radio 2AB, manuia tiu te whai o le aso. Ia, nisi o ila tau le mafuta mai lungo le tātou YouTube channel, ia ile ni vaenga o le taiao. Ia, o le a tātou wanga i atu, ia, mo sina whaafifianga o le nei fui vaenga o le taiao. Ia, toi liu mai, whaawau lea, o le tātou polkalame, o le talo fa Samoa ia wa foi le tatu fasoa manatua ia o le nei foi tai ole afa fonga il tatu wa tunu i se tatu ripoti mai le tatu maketi so o ai male tatu filo inga male fale o loa mo fa anga ia o le sui foi o le fale o loa wa foi le nei tai o tala ni so la tu falo biloa e manisi foi o loa wa foi le malo le tunu le foi fa anga mai la tu le ngati fale Ea, pe a mai ale toi whaselawino tātou talfoli tu le valo. Whawhiwhianga mai poe e lama, ea, male whawhiwhianga se i tāna lau pe a. Leo no mea te leo se tau le ale a Samoa. Pea whaasani tilona ie. Sini la mau no mea te whapa usa na malo fie.
Omi te tonu lau olu au baile pepe se nei mai mau afifi mau ole tama baile lau ulu nei ma tala tala le lau fa pito te tonu vai ma sai pa pe o se pomo le la mai lo ole tama se fa ala iti se nai au mama Tafia ai ise palu sami se Tafia ai ise palu sami Afio mai le to afia le matua mauso aliuma le e mai o tapa auna ma le feta laina lau tau to afa o le itu au malo si e leo atu maunga ma le moana o pa iana mawhai ngata o si o ulu pele o whangasa
le toa fia le matua le uso ali e tau ia i le tutu le awalu matukua masala no ala te whaia mawhaataunu tutu ila mamanua e te iso la vele mateia whaoe o te mamau i tua o le misiteri o mai le atua o te leo ina le whanga ni fili whaala tua mai i vasa ae mua la vaita suluia e le lama le masina le toia ina e misi o kamale saufa inga o si taulanga ua ele fatafa ilau tau tua faale anganga wa e sautia ile ala ile ukufa ama fanafana le atoe o le fea ngainga o le tofa mai le atua Sio unu e luma faleile sami ua pei o se faata e fe moa i pe a faata wa tale lama le masina e ala mai ai la ui amala umana i mai le atua o le malae le o le fe alo fadi o malae pule mamalae tia Tutu ila mamanua e te iso la paile mateia Whaoe o te mamau i tua o le misiteri o mai le atua O te leo ina le whanga ni fili whaala tua mai i basa Ae mua la vaita suluia e le lama le masina La utala isi o uva asa moa o le tau la lava o le tai A fai e te fia talito nusu e anelo utusi e te fai tauai E le lei tu laua matana o mea ua masani ai Ai awa lava e te su e ina le loloto e nene fuai o lauai Aloha o vau whainga pei o e se kapete ni Europa Ua e si ilo tanu tui lunga o le masalafa Ua sila mi o Samoa o fili i le taise angavaa Lea ua au mai o le tali o oe o le tautai matapala Lili o ua whaamalo I lau tau tua o si taulanga Leta pena ina o le au waa I amalo si tino male manava Salanoa e matukua malo Si taima o ono tinga Lo faasi no mangalena O le alai le pule o le tau tua Ele te alofania fai o fai vaua masania Le toangane I motona fafai Alofa I sao tau mawhai mai Ele lei fo I ona fai Matufanai lo le emiti ai Ina ne I o atu tafiu e tatali ua le to e fia ai
le whanga tamaua whaasino alai o taolanga. Ua lena o se fia fianga e mawai so o tanga mawhanawhana. Le ami o whaalo alo le tau sa afia o le mala malama. Ai aua le saili malo i le whai mamango e whaatuku mala. Uso e whai o le whai mai a tau anga whau aua le nauna. O mea o lalo nei ua le mawai so tau la e whabawau. A ua fiu i malolo e silio na fo i le pitau tau. Lou soi fua i mau mau a o ai a tau si a lau whanau. E le whea no whania whai o whai vau a masani ai. Le toanga ne i motona whawha, a lo whai sao tau ma whai mai. E le fo i o na whai, ma tu whanai lo le miti miti ai. Ina ne i o atu tāwhiu e tatali ua le toe fi ai ai. Tutu i la mamanu a e te so la vale ma te ia. Whao e te mamau i tua o le misideri o mai le atua. O te leo i na le whanga ni filipa ala tua mai i vasa. Ae mua mua la paita sului ae le lapa le masina. Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau whisuia ingo tupe whaamomoli le Western Union. O lona winga ua whaateleina tupe tala. O le a whaititia tupe whaonga e lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. Ha whea nei le ofisa le #1 currency Western Union pe wala au mai i le 250 mo nisi whaamtalanga i suinga mawa e o tau whisuia ingo tupe ale Western Union. Whawhiwhanga musika sui whiloi o le ni fui whaenga o le tae au i le tautua le nei. Ea, ma le au nanga la wala leo le siu fongo sa mo le tuaipi. Whamalo antu i le whionga i polisunga e taumili ili muri anga tele i uli o fotanga. Ma futa mai nai New South Wales. Whape mai good morning from Australia, New South Wales. New South Wales, ma lo lava le uso. Leo wa tātonu le itu lai valu ia o le a whafonga le atunu i tātu telefon mai vai whanua. Mai a telefon mai vai whanua so o ai e a ripoti a le tātu maketi funga lei. Ia o nasi so ai le a wheloa inga ma le whale o loa mō whātoanga. Tala whalawa o tala whau mai vai whanua. I tala tumua, e lua maarianga taua o unga na tue sainia i le vau le malo saina, ma le Universitea wa o Samoa i le amatanga le neipa iaso. O le whengainga mua, e o fuina ia wanoa wha asikola sipi mo whanau ua wha mue e sa ilia lato tikeri, i le sauwha inga wha tufunganga po le Bachelor of Arts, i le papenga langala, ai la walunga ile mata upu o le a oina o le ngangana saina o le isi malianga o le ofo ina fo ile wa pano fa asikola sipi mo sosialo Samoa e tarsanga ina le vaenga e tutongi umai lava mana unga taua o unga
mo na sa ilinga ile poto sa lau. O sa avanoa e amana ia ifa na wolo tu ma ti e ala tu tau mo whenga i vaenga ese wa unga. Ma olo o iele nau nau ta inga, e wha wau pia le tamu inga. Ai ua mana ia i fo i mawhanau, olo o puru nau nau e wha wau i sila sanga o le soifua a o ina, olo o ngā whatia fo i o la tu tongi wha atapula a maurulunga. Ai ua uti le wha soa au la tu a inga. As Samoa's engagement with China continues to intensify across the areas of trade, diplomacy, health, infrastructure, and cultural cooperation, demands for graduates proficient in the Chinese language with a solid understanding of Chinese culture and society will undoubtedly grow. This program equips our young people with the knowledge and skills required to participate confidently in an increasingly interconnected global environment. It also reinforces NUS's capacity to offer high-quality, internationally relevant academic programs and broaden opportunities for Samoan students at home and abroad. Na saunua le ame pasau saina, o se tasio fwai tau i le atunu u, o au ngā tupulanga o le so la to te ina le la au, ai o le paolo le nala au, e malu ai whanau la lavau o le lumanai. O le wha moe na wha atino i le official ame pasau saina i vai lima. Ma na awai e le to telo i la tauna maua avanoa wha asikola sipi tau sanga walu, e le ngata ea o ongai i le Universitea o Samoa, ai o Universite fo i saina. Ua silia i le 50 tau sanga, o si osi fia ngainga malo e lua, o loo va ai mamau fo i le fetufa i le tūtau anga nuu, ma tina e manuia i tangata nuu. The launch of this program at NUS, especially on the occasion of the 50th anniversary of China-Samoa diplomatic ties, reflects a university's keen insight into global linguistic and cultural trends. It also underscores the Samoan government's confidence in and commitment to the long-term development of China-Samoa relations. Our world is undergoing profound and complex changes today. Deepening cultural exchanges and promoting mutual learning among civilizations are essential steps toward building a community with a shared future for humanity. Ko mauti no le lua tula fono tau wha ofi o le ata i mua i le mtanga luenga wa onga manga nuu. E whaatara noa i le atu nuu atoa i te tonu o le lua fo i o vai aso. Mua, o le tula fono e whaatua i se komite me sina sa mua. Ma le tula fono e pui a eto mai tu wha solo wha aleanga nuu. I le whaatara noanga ma le TV iwa wha pere le tio o le lua api le vai aso nei. Na ta ua yesui o le mtanga luenga. O le whama i te ua te le tausanga o tau pou mai, ha o whana e malia e nei pea i o tātou soifuanga, suinga ese, e lamati ai mea alofa na wha oa ina ai le nā tura o tātou tua āna mua, e o mai i le so. O le polokala me te saa i le whawhau, a wā a le eise malua mea sina sa tu wha malele mai i le wawau. Ua le eise au ngā o le afusisina o tua āna taua saina le vau filifili. Ina ia a puti vaenga nei. A tātou tala noa i tātou mea sina. Ona tātou tala noa le i wawau whaaleanga nu. Tele mano noa i tātou wawau whaaleanga nu ua mai a wha mau ngā luenga le sa mone i ngalo le tātou mta ngā luenga. O nei wawau ele o yese puipuinga. Tono nu mafio anga. Ai te lelo na tā ua i le tala wha soropito nu mafio anga. Wa le telo nu mafio anga. O mamalu o pa ia o sa ma whainga tāo, ia nuu mawhionga, ea fua mai wawau nei. A o le anganga fo ira nalo ni tā ngā luenga, ia mautinoa. E yeise tūla fono e pui ai wawau nei mai a afianga i suinga o le tau, a afianga i a tinae, a afianga fo i le sori e tangata fo i au noma se whaetangang. Wa o isi wawau whaelenga nu, e ia la tū tapu masa. O le anganga fo ira nalo ni tā ngā luenga, o nei tūla fono whaaso.
E le se nganga nei tula fono e hai ina le pule malu ali fai pule. E ta o tu lava e pule lava le fio anga la to io la to va fa la nganu. Wa le fa mo tanga luenga. Ia mauti no e pui e fa le tula fono. Tala no ala to mai fa la nganu. Tele tatu to mai fa la nganu. O to mai I fofo fa sa mo ma vai sa mo. Ia le mo tele no mai a tanga to mai fai su e ngai tatu la au ma vai fofo fa sa mo. Awai manatu a ngai la to watunu. Al fisir tele o pui nei me sina la tunu. Fa le tula fono. Ia o nai vai ngai tatu tala no ana ia I fa tu funganga. Tanga va ia o tanga tatau fau ngā fale ia o tātou whaafiafianga. Telo tātou siva ia wa amata o whao ngā mai la tunu o pese ma whātunga. O loo iai tula fono e pui ai le ave whaanga oi, e le isi tangata soifua me to tia na fau mai I mawhauwhaunga o le isi tangata, ma e whaavai nei tula fono I niso tula fono atunu I whafo, ai e le o tala whetawi, ma le mana onga le matanga ruenga wa onga manganu u ina ia apotonu, vaenga whaalenga nuu. O le tausanga I lua te se fulu sa papiona tu ina aise talosanga ale malo I le tato komisi o le toi fota ino tuna fono I Samoa. E whaisena tau suenga I le tāua o le puipuia o tato iloa ma to mai tu whaasolo whaalenga nuu. Ai maiso le whafueina leo se tato komiti mo mea sina Samoa. O le aunga le na o le vaima mao le malo na iai e le o iai se tula fono o lo iai te minei mo Samoa, ai e tatau o na tatou ngā lulua iai. Lea lawa pewa taatia mai matanga luenga o anga nuu ma onga. Ma tau te ngā lulua I whaatasi ma tatou paanga ia pe o isin tanga luenga pe o mitanga luenga o turisi, o le komisi o tulafono, toi fota ino tulafono, ma le official lawyer sili. E tau mawhai e pou se tulafono ina ia mawhai o na maua ina I puipuinga mo tatou mea sina ma to mai tu whasolo. E ta silva ia se whaatala noa I tu malo I sawai o na whaamae ai le ai tu mua nei, mo le tasi fo I le vai aso. Ia o ana a matalia I leo mātou whaatatala noa ngai lea songa fua so iwa o mati. Mātou te whaatatala noa I nai, ia I tu mālo o whaasale le anga numero mua, ia e whaapau mai whaasale le anga numero 5. Ia e whaatautaia lea I le potofono le tātou whalatan mālo leo chat over I sale longa. Ona mātou malanga atu lea I le atu le I whangamalo. Ia I le aso lua, whaatatala noa I nai nganga I fo maunga mua, se I whaapau mai nganga e maunga numera lua. Ia lea whaatautaia lea I le hola le e whakasa whangamalo. Ia ona so o ai lea I le aso lulu, o vaisingano mua, e whaapau mai ala tau e sifo, ia le a whaia lea I le hola le metutisi sau. Ia so ane ai lea masalenga mua se I pa whaapau atu I palauli mua. Ia lea whaatautaia lea I le potofono le tātou whalatan malo chat over. Ia ona wha umai lea o sala whai lea so wharaile, aso sifulu tolu. Ia I whaatatala noa ngā palauli lua se ia pa ia satupaitea. Ia le a whaia lea I le hola katoliko I vai loa palauli. Ona mātou toi malanga mai lea I tumua nei, a matalia whaatatala noanga mo upolu I le aso ngafua, aso sifulu ono, o sa whata mua I whale alili lua, I le e whakasa hola whausanga, aso lua o loto whanga I ale I pata I tupa I lalo, o satitoa e whakasa hola satitoa, ia o le aso lulu o a ana alofi mua I le whanga ma whale ase e la, ia e whaatautaia lea I le e whakasa hola whasitotai, ia ona mātou malanga mai le ofisa whaatautai ai, ia whaatautala noanga vai maunga mua, se ia whaapau mai sa nganga wha. Ia e whaia le tato malai o mea sina ma nganu. Ia ona wha umai lea le mātou whaatautala noanga mua tato I tu malo, I lea so wharaili. Ia o anoa maa mua lea e tau I wao whono ti. Ia whaatautai le hola le whakasa solo. Ia o te loe fia momoli e fwine ngang whaftai e tato e kale sia manu o mawhai ona o fwina mai o lato hos fo e whaatautai e tato whaatautala noanga. Ia ono nei tu la whono tāua malo o ngang whaloalo. O le tūlanga mautinoa, o tūla whono e le na o le ofisa wa o ngai patinoai, ai e mō tangata umo Samoa. I le mautonu le to telo le atunu u, I le whaasafua ino le mea lofa le malo mo le toe fo ia whanau ia o ngā, le se lau 5 se furu ta la, o toe whaamatalau ili ai le sui lam tangan wenga o tina matamaita ia tina e wa fiu angamanga feso tai,
I le whailo inga matalafau mai vai whanua, ta ia la mole a wha moe moe. O le vaenga mua. E le ole manatu e whaati ngā ina le atunuu e le ile sitale le whainga palota, ua ala ai o nauna ia le anga i le sitale le temile nei. Ai ole naunau ta inga, ina ia vao ia ai le maua whaalua se lenia se tasi e le o maua i se lola palota, a se tuma lolo na suafa. O i tūlawa ia mo le anga ba ai te tau o na avea matangata nu moni o Samoa, e au mau foi i se tuma lo e tasi ma palota ai. Na saunua una saviane to ala. Ua mai a saunia ma tu ua tui ofisa fono whaavai pepa le sitala. Mo le whaatinonga o le sitala e maua i le se leni. Pelo tatu pepa le sitala lea o logo i le coding pe ono ta ua. Ia o le ingoa, ia o le whaiu, ia po tūlanga o le agenda, po le tamaitai po le li. E o lava i vaenga e a fiang tu mol soifua, na ua i le vaenga nai tono tatu template. Ia ua iei foi le vaenga mo tangata o pensione, ma vaenga uma whapena. So e tā ua la le template ua uma tapena mtanga ruenga, ma tu ina atu le tatu official fun whaavai. Ina ia whaasoa ma restala ina i lato maua lato vaenga se den se lauli musfut. O le vaenga fol tatu template lea, vaenga muli muli ia e saini ai le tangata ua mawalan se len. Ia ele talia ina tatu pe patui, e tā ua lava le pepa whanau, ia ina imwhai ona whaamauni ai, lo iai foi sui o nuu musui tamaitai. Nā tū te whaamaunia ia vaenga nei. Ua whaamalusia le whaasolo ia fio anga le whaamutu uina o le tupe ai tūmalo to itasi. E mawhai ai ona tala mai lava i tua na o le tupe ua tala whitawi, ma le afio anga ua o iai le whaasolonga. Ina ne ifuafua e tala uma i tua le se lenia le tūmalo. Ai tūla ima iai nisi whaafita uli. O ila tau o lo ilungo lola palota i tūmalo o la tau suafa, e maua la tau seleni i tūmalo o lo palota ai. O ila tau fo'i ele sitala mo le whainga palota. Ele o maua fo'i o la tau suafa i lola palota i tūmalo. A toa mawhanau whaatoa a toa le lua se furu manitasi tausanga, e te tau ona le sitala mua i le ofisa o whainga palota. O le tato population alo il teminei o le lua se lau sfulu wafe le whainga population o il teminei o le puipuinga alo iai. Ia umaane whasoa ino le tato se lau lima sfultala o lo ofelua i lava le vale le tato population. Aua ne isili atu se whainu mera ia e le tala whea ngai mo le tato watunu. Ia me se lava le puipuinga o tato waenga tupe. E o whaion whamtu o tilala i tato tūmalo. Mo mātua la le palote i sa vai le tama, e palote nei i whaleata le tina. E le ala wale i lolo le whanau po whea le la au iai wa o le vaenga lo lufu tasi i maleanga i lunga matua. E o lai tonu o le tato lola palota. Mo whanau la iti la le lalo i fol luas ful tasi, luas ful tausanga na i lalo le pepe mea. O vaenga la na le tato fuafuanga. A whape palota le tama i whasaleanga tasi. E palota tina i nei whaleata tasi. Lona winga. A o lea no nofo ta maiti po le ainga i nei i whaleata tasi. E ta tau o na claim le tupe ta maiti po o whanau. Ia le mela i le resident. Ia po le mela i lato tina. O whanau uma mai le se furu whātau sanga ngā i lunga. Ua mawhaila vau na saine i la tau a la tau ta i se lau lima se furu ta la. Ai mo whanau e se furu male toru tau sanga ngā i le pepe mea. E whaamarusia le saini e le tina. Na whaamanino fo'i, e lea o fia whanau o lo tau ave i le maitanga o naiola tau tina i le taimile nei. O mātua fo'i o lo alala isi tu malo o nawa o ngā mga atwenga po isi mafu anga, ai e ese i tu malo lo palo tai, e anga i fo'i tu malo na palo tai, e tapai ala tau se leni. A whapeo te ale unga ni i wahalu tina au le tau si e le tamai el whanau. O matuala i le tamama tina, o le mau a mau a lola pa loko whea lava li tu malolo wistala, i le mau la sa lauli masfulu, au whanau la, ia e silsila le tūlanga pio no whaiatu ai, a whapeo le tamai a whanau. O whea lava la le mea le resident a i a whanau, a whapeo le tu malola le nofo i le tamama tamiti, tu malofo la na e tauna o na mau e tupe whanau pio no taua. O le tāua o la Yesu i o nuku sita maitai le whaino whamaunia. O na sila fia o mai Yesu i o nuku sita maitai. Tangata o lo nofo i tono o la tonu pe tasi. Ua whaamalusia le whaamauninga sui o nuku masui ta maitai.
ai mai se mo tina ma te mama tutua ua le mawhai o na nga ia nei no fuanga o loo whai ai le tuwhatufanga a toa mai e iai a whianga tu mau o le soifua e te tau o na nga iai suyo no u. Ina ua fisilingia le tūlanga o tangata o loo malanga na saunua unasa e tusalava peta liu mai e ua mae ale tausanga wha ale tupe le nei o loo whaanga solo ai lea fo i fesoso ani. E iai lava le sele ni te tau o na nga wa ai ila tau sa malanga i ngā ruenga si inga nga singa se whaau unga maisi. E lai titi msalo ele o se tasi pasene i la tau i o loo olvaenga lea. Ai o la lava iai mawhai ana allocate vaenga tupe. Ai longa foi o se spulu wafe se vaenga tupe e mawhai nge allocate mo na i tangata i tūlanga whapea. Ai o le wha moe moe am tanga luenga. E tā ua le fo i mai lava le tangata le oi whafo whatu a mawala na tupe. Ua taati atu i taita i fono whaavai le fuafuanga mo tangata i tumalo lo turi o lato whaasalanga le to ese i se awala whaapitoa e maua i a lato se leni ai o whanau lo tausia le to manga e maua i le fono whaavai a le tumalo whaapalota whale atalua a lato se leni. E mo lia le tula fono le tangata e maua whaalua lana tupe ma e lea i lava ni isi whainga whaavai e ese mai i a la fua o whaata oto e le mtanga ruenga o tina mata mai tai. E le mawhai ona e tūlanga fo i le whapea ua e mana o lea o ngai watu se lau tāla e alu 5 tāla le tamai titi. Ono lea lavo o maini so tala mtanga luenga. Ia ua iei a onga o whapena. Tele nisi o loo tu fesili mai po le ame o le sa olvai ngā tupe i whanau a onga. Ia awalu tupe i tangata uma. Ia o le sisila tātou malo. Ua o taia umai momoli i whanau a onga o le fesili. O e utua le pensini e alu o le tāwale. E utu e mātua. O e whataua lansa whanau. Whatau e mātua. O le tāua lo le nei sosoani. E patino lava mo le sosoani a inga taitasi. Ina ia mawhai o na ngafa tau limaina. Tūlanga sosoani il toia e o whanau ia onga. Olo o wa amata tufa niso i tumalo. Ai olo whaasolo niso la asanga alamtanga ruenga o tupe, mo isi i tumalo o na whaato a whaamatu ulo lea isi teimi ele o toi mamao. Talafona mole nei vaenga lea so manui telefo fuanga o whianga i balea tunu u. Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau whisuia ingo tupe whaamomoli le Western Union. O lona winga ua whaateleina tupe tala. O le a whaitia tupe whaonga e lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. Ha whea nei le ofisa le #1 currency Western Union pe wala au mai i le 250 mo nisi whaamtalanga i suinga mawa e o tau whisuia ingo tupe a le Western Union. Toina, o fea e usu po ye. Si o te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongol vai ngā lua alporo kikian mahalo, la fwoi wapo e kumkumu e ngā kai. Mananga te le ala, awano le leia le si taru sanga ia i mosi masini fo ili e bidi ai la au. Te lo se whalo lolo mau i masini yo. Ui papa, ke haru sa o alai vai tele, ili whalo loa mo whatoanga. Te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tu lai le whare komiti taru sanga ia na o ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Whiu mai lo i tātou la lai funga lei, mai tele whapea sa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 whapea sa le longa i le 5 tasi toru tasi ono. Pe asi fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page.
Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Ua mai a whaafonga le tātou atunu I tātou telefon me whanua ia. Mole ni fui vaenga o le tai au. I lona toi whansalawina toi whaafonga li tu lai sifululua. Ia ua fui le teimi o tātou telefon. Lo suma lo minute mo te le tu lai valu fia foi ua mawhatasi ma le sunga ia fotia. Moi o na fulsa ia ua fui le whansoa masani. Ia ile ni fui vaenga o le tai au. Malo soi fua manuia fotia malo le usu. Malo lava le soifo manuia. Ia te ole uso. Dwayne, in le foi vaenga o le tai au. Ima se foi le whaafonga mai tātou tunu. Malo foi le on sai. A tala whaatu foi la tō le mafuta mai lunga leo le tele nei taimi. Ia mai se ia nisi foi o la tō o le whengai ma tau mawhutanga o le tai au. Ia i the breakfast pus manu tau. Ia amu ia la ko le mo whaile manu tai au. Ia wa o le sau nei malau manu tai au. Ia se I umalele. Porkalang. Le ai o ma o kai it's okay ya ma to via mo wale lau fonga fia ya ma kupe le o fia kala venga le fio ngo a o tali ai ke ma onga se lau fonga fia ya ke ma onga se lau fonga fia ma onga le ya ele si lo mo ya fia kulle ma onga spisa mo ya melta ya mele usu ya wa le foi na mol mawina o le sa anga I tu foi I tu langa foi ni so tatu por kala melta ya ia sa le wa le sa usu melta ya o ne pera o malo tu sunga la man ta fa tele man ia alwa kulo le fa fangu oi ia ke la ela ko la ba mo le ba ba kua ga sko I la man sto ino ba mo le mo sa fa I mai ia ai in market ko a pisia a ma ka ngu o ku inga mo ia le I mala le ia mo ia wa te ale ono ia ai le I fa pe wa mala le a ma ko a pisia tum numal va fo ile o tu eta to passes fa tu mulia o no na le wa o ye ka ko pas ka me ki a onga o le fa inga luenga wa le swinga fo nga I rumanga I le market le funga le ya a we tatu fa le inisio tatu fa le I na va fo le fa te pas ne se la fa bisi di light ke pua chemin pan io tatu vai o vai ka mo fa pena le fa ina ma we tatu market le funga le stemi o luma ia tatu fa lo fo fa fo le tunu o le potel market tasi vai ta o sa no ai utu ala sa ne la matai on fa se atul fa le ai ga tai funga le ia lo no bingala ia le ale to is fa le mo le taimi nei le tu mau on ngal wenga la fatino ni nei vai ngale il fa le taimi nei ia le la fa se atu ia si fa fonga ia le fa la tele ina na va tau ia pa fa fonga mai tatu li pokel makiki ia ai kero e ke mo le kiki o le ko nga pisinga sa o ka va ai makiki pisi vo le mo pe o ka vai makiki vo sai kai le ai le I fa ta mai mala ia makiki vo ngal o le makua tumu ka vai mana yo la titil vo le pasi mai ta mai tia onga toni nga felanu lanu o le au fai nga luenga ia e o fo I tulanga la fai fato o to tele la ila te o tu mol makiki le toi ia o tu ai mai le usa la fai fato ngande ia ko la lava e fa pulo te le poloka ia e fo isi vai na fo masani ne tu multo tele ia me o talo ia ele tau du atu ia le isi vai a o makua kumu ia le mageki ia e le mamalu la tunu ia e la ke la to fo ile la fa tau la to ma fo ia vela taia a wa pe yo va na psili na lu ia le la ia yo no tau ftanga taia mal malu taia io wa pe yo a wa tata no ni vai ngani o le sile a vaenga tau ngofie pe o le malu le taia tau ngofie le wa o lo susenge el pankeki pe o le susenge
Ia, lau fai pankeke la suseng. Suseng. Ia, wal meanga mo wala kol kala pe lua kala ia kusai lua kala le pankeke ia male lua kala di mo le o kofi ko le mailo so le lava mai sa tupe pe fakaiko kana ke o nga mela ko pe lo kama miki ngai lua kala ia ta la ma wele vai mal ta la pankeke sfulu pankeke le ko ba o se lua kala Ole kalanga o eliti, kalanga pa yaso. Ke mi ke kule lua kala, ile ai. Ile ko ai pankeke ka pankeke. E vai ku to kiki ka, alfa ka. E vai burger. Ia pe fo ia ona ia inisio tato wa fatal noanga ia malisi fo fa sol ni taia. Ia fa malo atu le pulenga mle fenga wenga le tatu fale lo mo fantonga ia le vai ngale sunga ia Greg Sam ia bisi ful tatu fenga we e ole na ole aso ngafi e po se aso ni vai aso ngoma ko e se tasi o fai fantonga se tasi te mali na wa fantonga na masini na fa me e fa to aile le palpala ia fa me tuiti ele fenga wenga le la fakingo mai masingi kalikongu kwam ka ki au masingi au wa mai Greg mal ka ko fale o lo a Cristo ia malesi voi me o le la o mai wa o le tai o nei le anga i mai el ta tu fale o lo le mo la tu fatal noanga ia se fa makala la ia le fainga fa ko masingi au wa le foi tele na fa fonga ni so ta tu fa sala o le masingi foi ia le vili ila au por me o mau wa nga masingi ole le o le si vaenga lau sunga tuini fatalo fa tuini tau ile afanga luenga fexco ia la tu lango il fo il tato programma tal Samoa ia la fiong fo ia mulio e mes sala tu office mamal ia nei tau ia fexco ia o la unanga fo ile kusale ke ku ke minye kaunta Australia like alawa ala ku lo wa fo lo kinga po lo kama ile kaunta Samoa o ke miale ma wa yal kupe in minutes le se fa pe la ko mai si fa kali le si le kale lo le Samoa ya kama ya Vave to e familieina to e fa to ina Walta tu po kalame mal felo inga le fix ko ile tai o le sunga fua le na ia fa malo tu le tamaita i Susana ia ile tatu vai ngol fix ko ia fa pe mai e fa kusa kai kusa uma ia le fam talanga le te sa no ai male mele pe fa pe tu pu foi nei le foi fa io na la fo tu pe sa voi a fa pe ala le ke ku ile pole ale la le ale fix ko pole Western Union ni nei ala fe wo ku le to ina pole o matua i sa vai i tatu la i sa vai me ngal fia mo wala ngu melo le lisiki ya ka wo pe video call mai foi ale wo mo wa va no lo ya wa o kai ko le ke le nga faile na ile unanga le ya e la fo ye se le ni sa vai ai ya ke ba ai la ko inga service o le si vai nga ba te tai lo e pe na o ile tan long wa o le sa o mai tawina sa experiencing al vai nga le il va spointe en of to ya lo ile falta tu pele ale Western Union ile la fo ina selen wa tapa mai fo ia le IT o tangata le la fo wa le si vai nga phone na sa o lo to ia o we si fo fa tai o le wo kai lo ia wa fo mo la to fa fo mai a fa ile te fo ke la fo la ku pisa vai ye mo ki ngola ke ma sia ka le IT ke fa la wa ngala sa vai sen mai la ka le IT o ka la fo ko le receiver ia fa fa ngo fie o ta to lo fa fo mai o le monia mal fa ma oni o wa o le teltonu wa na yo na fa tino ia tulanga e whainga whaavai ia matula whono fo ia le tātou fixko ono tulanga tau tupe awane ia se vaenga fo ia tau mamaua ma soringa tula nga oi ma vaenga fo ia le whatu ina awa o lo waka lea wakulola ia le au whainga kilo fo la ia le whainga renga leo
le lau kakasa'o ale le se augaloga igosa'o lea laga ID lea ia ae me se foi ia lenei taimi kakova'ai e le sao le AI lo ia sa'o lei o me mogia o mafai ai le sikagaga ga fai le AI ia le ID o le sikagaga ia la la faapea ia o le igoa me faapena sone ia ae o le tulaga o le ta'aviliga o lalolagi ia le ta'aviliga o lalolagi ia talitonu e o nisi au vaenga o talitanoa ai fo'i e whamalo atu i tātou whainga paanga ia o leo a se teime le toi mao ia whātanu ulo leo le tātou proklame ma le company a le whale olo mo whātuanga le Samoa Agriculture Store pe amahe al whawhiwhianga nei mai le au whaipese a le whetulima. Música malie awe fefe mana ya sivae Música malie awe fefe se mayona chene Usumai la pese malie Toina, o fea e usu po ia. Si au te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongo alwa ngā lua alporo kikian maalo, la fwoi wapo e kumkumu e ngā kai. Mana te le ala, awano le leia le si talu sanga ia i mosi masini fo i le vidi ai la au. Te ilo se whalo lolo mau i masini. Ui papa, ke haru sa o ala i vaitele, i le whalo loa mo whatoanga, te mau i masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tula i le whare komiti talu sanga ia. Na o ti e lo le i vaitele se i mata i e masini. Whiu mai loia tātou la lai funga lei, vaitele whaapea sa le lolonga mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 o whaapea sa le lolonga i le 5 Pe asia se fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow.
Tabele wati ale tautule nei male au nanga la wala leo le siu fongo Samoa hea lea wato e lua sifulu male tolu minute o toi o natale o le itu la e iwa ia ele nei fu iwa hengo le tai au le asfareile pe ia o na sila fia o tai au lava o asfareile o vai asu te itasi o le tātou whainga paanga ea whaatala noanga fu i male tātou whale o loa mo whaatoanga po le Samoa Agriculture Store ea i le pulenga fui ma le au whainga luenga ia i le nei fui vaenga o le tai au fia la le tai au folu nei ea e whailo ea le mātou au waa ea me se fui ea o le mai mo whaafonga le tātou wa tunu ea i tūlanga pe fui o nei whamalo atu ea i le lua sa se lua ea i le nei vaenga o le tai au malo se fui manuia malo langi e ma tātou tau whai whatalo whatswafa man malo i eske viso ia le manofu whatu mawa vai atu e se pele tūlanga ma le mau wholo o ia i le la le lei o lau sungolo ia whaftai o se ave wa alele i nā le lei whai aku rongo mo fwoi pei umo al pailate Amerika re ka whangai ia tār whalawa talo wha Samoa i le whaupoponga o se tasi Port Clement House te tasi whainga paanga le tātou ala whasara lau le si ufofonga o Samoa por tu e pi wa ilonga i tunu si tātou atunu mani wharo loa o loa o whatoanga iona la lai todu tasi sa lolonga le la la lo tau ina le fatu tau langa i fungalei ia matatu la la au tu i vai teli e o folofon fa talo fa atu e fai ma unei ia malo so tau tatu fa tasi ni tu la tai ia mafofonga ale pursili mar mar pulenga mana u fingan benga la fofonga fifi e fa talo fa ma folofo tu tatu pa anga fa tau ale ngati le tatu pa anga fa longo ia ilungo tatu wa Port Clement House a faila va sa misila fa fonga i ya soma vai po yesi vai ngalo misila si lungo penga te failang i mtulanga umolo tam fai tu ina tu la tonga se oloa au se o nanga fo e fa lo fa tonga tu di tauna tatu Port Clement House ne ya twin ia o le tai au la vai o swete tasi ia e tofu la va tai au male sa va li ma tu te tam fai tu ina tu ne ia mfai ona e no fosila fia i au nanga lo mo e fa lo fa tonga a o se olo tu fisilingi i lo ma fau i se mai nga fo ili lo pong sai o e fai fatu anga por fai tina ila wa tina wa e peno ta o le ala tu pu tem fai mati so wa tu fa lo fatu anga a o le a fo e ma i lo ma i la wa tina si la fia fo e fo ma i o ma tu fa lo ia la tu fo ia ma ia o ta ya mo le so ia o ta tu fa ta sia ia o le fo i wa o mai le pule faro loa fungale le la fungale le la fungale wa telo tata por kala me ta pisa la vai su afa male ia aule fano no te ingana se yo tau sila le tunu ile tanga te tunu le lufilufia tu la fono tunu faro loa ia matanga fo yo le ai fa tano inga vai nga uma i malele ai bia tricky faro loa fa anga fungale good morning Samoa ia ole na pe ona fa malo fa talo fa mai ia ai me se foi ia ole tato por clamele ni vai nga ole taiao ia ole a to mua tu ia la to lo papa via ia i lau sunga foi ia wa ole foi wa ole me monia ia ole na fa fonga mal mai mo mel tato wa tu nu ile pule le ai pule mo vai tele tato la autu ia la fotu ia e mel tato fa le lo mal tato la ifunga le wa telton le isi le tato la tele na pisi ia a wa fo ia o nanga mo fai on tubina tultato la ifunga le fa mole to le papa ia tai mo le vanoa ia tato tau fai fata lo fa nei tai au tai Manuelo sungolo fa tu le for nei tai au ma lo soi fua ma lo fa to fata lo fa to fo ile malo le office nei le fa wenga malu ia mesele le pule por mai tai pule ma lo soi fua ia e fata lo fa to fo ile malo se tato atunu nei tai au fo ma lo le ala usu ma lo fo soi fo ma wen nei tai au fo talo sia lo manuia tu sai tato le anga le tua ia on neta au ma sa vali mai ale au fainga luenga ale officer fato anga fale o lo fato anga ia e fala wilo atu foi ia mato o lo alu le fa mati le na tele na alu le fa mati ia o sa wa la mo le maui i mato la life funga le ia e pe lava o le masingi lava le o le pressure washer o le masinga tele na alu le ile falawiloa le na fai nei faamati tele lava o au lotu o mai fatau le masini nei ia e au ngai e famai no o falesa ma fale o mtanga luenga
Ia pela o te mon mawina la au ia mato pressure washers i nga alu le whaamati. E matua i whaamalia ina i fo i le atinu i le mato masini le nei. Ia, whamon tau na papa ia le o lo whaatino se whala wilo i tanto masini nei po le meo lo alu lava lana tau masani po i ni pasene o to ese mai whamole. Tai mar fasili o tatu masini nei sa alu le promotion i le whaamati special. Le lana wha umaina i le aso to anai. Le aso to anai nena umatu nei. Ia sa whaamalia ine na i tangata sa alu ele 20% off i masini umai le whalofa to anga. Ni mo falaudo. O le tele o vaenga uma ta pisai ia tonu farolo fato. Awane i va pia wa fama ina lo le aso le falaudo. Na e musuro le te suma. Ma wala no suma tala mai au. Tonu farolo fato nga pe no ta o te musola o fa au lungo falolo fa ta sema puling. La to ia la to te fia mana tu la to te tu fa i foidia. Ia wasi le linga o te o lo. A tonu lava e o lo e mana o mia te mi nei ne fatu ama o seli su mai tala mai e ma fai ono mato fa le nga ina se numero e sa mo oi e ma fai ono mato fa tu sa se numero e sa mo oi pe un ta o por kala mo mai we can match it or we can beat it. Michael Jackson just beat it. Ya ole na ta am nesu ile fa fonga to fo ia por le fa longo fo mal to tu longa lo e so no le tita e falo fungli le tunanga mo folo o ile alo la to masini le pressure washer por plastic pe na ilo ai na ilo ngai fo nei olo ia o tala ave mal tal mofa ele ngate tangata to tasila vai au mfon fa ta win society po fala putonga o le si tu mofa o mfa yona fai men me alo fa na ta to ai ngalo o ai ta malile me tu no mau po oni asosi voi fant mai lato paula vale me ta to ni faring ala vol disiki falof tong ai piki ona fa ngai na lolia mata fa yo ila ole masin fuluino le limu fuluino le pefu o le palapala ai asa pisini sikawas na on fa tau la vol falo fa tong fa mon mole fa pe mi tol lai sene nai e de ma fa ngai la ku fa fora pisini ne ai o ta to we o la va ya wala me ia ole na fa tai fa le wa fo el pusili ma le puling ole au finga winga lo fo fifia tu langa nei ta to fa la don ta pisai ia le masina fi pod o le fa mati speso sa fa luina da to lua tolu su pasene ma le lua o lua se fur pasene tolu su pasene sa to sia meta masani ta to po ono futu ma le valu futu lua su pasene sa to sia mai il vainga ta to karing tus po vainga ta pa so la vas to inga pa la watina elo o ye pa mo pa pua a fa nei so o tini samo pa o timat pa mamoi o le pa povida ia matulanga lo e link si o mia ino ta to fonua fo lo to fa ta ma ua fa lo fa anga se fulu lima futu a min mita to dis fulu mita lima fulu mita ia e ta to pai o la se la mita ia pero lo tu ia ta market funga le ia le umio pale o ia ai balosi anangata malosi anangata best brand best quality fa ta win fa lo fa anga I best prices Ilisia uputatu te fa ta win affordable prices so o temine ta to so man tala mai au o temine to me ile ta bolo lo lan ta masan fa fang talo fo I tu langa o fa ta inga ile ta o to fonga lo ta to yai no na umala man tala lo silau di masful e tu ro fa lo fa tanga ha ta so o lo a o karing choose fo ila ia le lo ta piser temine tu am ta utia sa o karing choose no fo la vatina ia ma ta mai su suelen pala tunu tato pot plant ya potato plant pack so fa tawina ngalo familinga mtulang uma ole mama fala va irsa valio ma mai ma o ni tuna taya ole tu tau masini male pa ia o tulang uma ia wa au mai le falo fa to anga tato masini ia tau la mai na fa mana tu fa ilo telo tato por kalam mo ole fa fa ngofini o ngwenga le mitio tanga ta fa ngalwenga ai ase pa u tu ina tu fa lo mo le tau su fonga lo tatu yai le ba so ni sa tau dia tatu palau ile tasi vo le se tatu pa anga fa tau ia po se o tau regular customer tu o tatu fa lo o tatu fitu na ingo o tatu lo yai e le mpa no matu tu ina tu tele no tatu po kalami au ato anga su man tala mai au
ia ole tulafono lava ina e limfainsia e sit falo fo. Love your neighbor as you love yourself. Ia, mane e tele. Su mai matala mai. E tele foi le love pe asi su mai. Ai manino foi le na. Ia, ole manino foi na, ole manga ia me, ole fisanga. Wa e fisanga ilo ia. Ia ole isi e tau mia lava languna lo fo no tele lava ia ole mamau o alo so tainga alo su mai ia fisanga ile mana matou ta lipule ia male marfol puling em fayo na fitu na ile utanga poto man to falo loto ia watu na to tau lo ai le fia so tatu ta mali o wiki da sa fa tau ina ia le msi ia an na fisa asia mo pekor kamai ko ngotano house fa tau de siaso ai peko de siaso mo kingo ana ako ya singi ua fuale akinga enga pekor kamale anga sia ya tuna ana lo yai ana tau lo a o se fa fitai fo ile tatu tunu lo lato tali ton win no le lo o le tali ton win no lo o se me pito silio na fainga tai sanga ta fa tau a lo na fa nga ina la temi fa tino na tina o nai lo ile ana tatu lo fa tau win ia ma o lo fa ya tatu o lo fa luina tatu fa pito tatu masini mo tatu pa su mai mtal mai au tatu fa lo o lo mo fa tu anga yona la la ton ta si salo longa ia fa sili mo te meta ia fancela lo to tuina funga lei ia le wa e atu ia le te meta io tau le papa ke popole foi so nga ka useo ngesu afa na ngai manga mia ia ma vai tele la ia anursa ia pe fa sili mo te meta ia ivy pe su atu ia ona e ma wele atu ngolo mana o lau tele lo ia so se lo e fa tau sangaina ia ma lo fa tai ia il sunga ia Greg ile tau fola ina foi ia mal family no o nisio tanto vai e moni ma fa ma oni wa o le aso veo na fiele sa o ka wo tua ile tanto wa fainga fa tonga le se te suta tu pa ma o tali ton wai foi e sa o ia tala foi le fa to tali ton wa to mai no va ia le ala va ia tu foi le langona fia mal fanga ti o se te suta tu regular customer ia tu langa na ia tel tonu ia o le ni vaenga to e la fo tu fa mo le tu la papa e fa pe fe vaenga foi e a fa pe ele mo wel tatu fa le loi funga le e se tu nga vole pe ko mo wangi pe ko mo ka eu tu langa le stock pe ava pele mo fa mo le tu papa e lava au wala fai ai ale mau e funga le e va ve lava no so ta i communicate vili atu ai I vai tele sautanga ta male oloa pe family ine fo e tongi la oloa ai piki vai tele en fai lava na fai fe tu na I lava tu langa fa pena ma lo fa te o ani se tu vai nga fo I o lo o fa pena na fa so lo ai ia ma su so ani ta tu fa le lo I funga le mo le tu no fa mo le ta ko talwai o funga le o te mol ma watu a uia I funga le e pisi o ngala tu taulanga pai ngo fie tangata leo mai le pasi ia ma sua tu matu falo o loa ia o le vaila au lava le alu I tangata I aso uma se vanga lava ia wa lava se le ni ia o la ia I tulanga I tau o loa ia tau masingi ma pa ia ma lo fa tai o le famor bole Greg so ni mai le tulanga le o le tau mo le tu o le ngati fale ai tulanga tatu stocks ma vaeng fa pena po ye foi ni tatu fa la wilo o lo fa lu le tu tau ngati fale I nei me ane tatu tele ile I uta le vau ia ai ngaloi ia le auto taima I la tu ngati fale fa mo mole o le tele tatu por kala me lima faina pa u ia vaenga le lango o lo mtatalia o lo mtatalia I am one of the best fishermen ever in the world you are a fisherman ia o tulanga na lo ia I tau fai au tala tatu o lo mau e tonu farolo ai le ma faina se ese mal vaila au mal vaenga fainga faiva ia fai le FC ningia se vaenga le farolo man pa u e pa u aso u mor fainga faiva mal vaila au tonu farolo me na le fai atu su mai tana mai au awani e musu te fesidi awote mai se fesidi mai la ma tau titi se ipa ia ma tau la po te mai ia fe ololo I ala po atu mala po sidi o e mali ta fola o weo so dolphin mo wa lava vai nga mai le me ta to ia so se tu enga fingota so se tu enga ia
maua lava I tonu whalolo whatoanga na o loa e whai e ia lea fo ia mta whai e ia po le tō mai fo I manang wa o maua so tātou tunu I ngā tēni ngā tei whale le tua au ia male moana sau o te masa salo susu mai le whalolo whatoanga o lo o maua wa aila lea e le akule ave kai kolu kiri kai wha upenga le avenga le ave ia unto fo ia tule fa mai ia dia fa tai tele mo le olo na va kula pe pai ia vai dan ma na ia ma tango o pine fa amauna o le olo fa tawina tali ton winna lan tanga fa taw o lo mfa untunatu ia wale lo luma last and longer si dia male lima se fulu lima tausanga e te fa onga ina ile olo ton fa lo fa tonga I lawa tina awola ni ngalo susu mai metala mai au o le pine fa mtalanga tu na mai tatu sa palai pe ne taua afa pete su tolo le mawal te mina funga le msale long na place level order na place order pe fu 5 minuti ai tu vai le lodi I funga le ina fe kro le ya vikia no kale sa e video tu au mavi au ne ese mafo fo le wale mawal te mina wasi yoki le ele mo se bu fa pe na tono fa lo ele mawa au e ala ona le ese lo le te mina wo uma na ngole alu tatu lo a vai tele lava ia onga vai tele tatu sa palai fa lo ni elua a fa pe fa mo tele sala fai place le ora pe ke manga deposit ni ke wa laku wa uma le olona nga deposit lava ya si tamo ia vai malima so tatu tunu tuna tu lo fa tatu sanga ni tatu lo ni do tatu fa lo edu ia on mena tu na tu fa ma manatu su mam tala mai Viki I funga lei fansela sare long ana rosa vai tele ya si tamo elane wi mamato ave sa pala I tali tu mana lo tele so chat nu ai le ngatele le fono fa vai le tapisa tu na ngalo etasi te simale valu milion ene na o tasi se la in pen fa tunu ina pe fa tinu ina vai ngane o lo mfai foi na e afia la funga lei fa yo ne afia la sale longa ye po vai tele foi pe fa pe mamau no fonga e zoom tal mai au o lo mfaiona e sa funga le fata nova nga umani tuina tu la vola u mana onga ina I funga le malala ia se yo matou tali la tu langa lo ia ia tatu fon fa vai ia o nei vai nga au te misia fa mo mo le so tatu tunu ole mere tatu au fa fata tadi last minute ia moni o le temini na maua la vol fa fa tala fa mani yang sapo na sapo sa pai tu fa lo to nga se va tu viki fa spe pa ya na tu e to no le pesking e fon fa vai por te telefone ko sa do le sias pikia kwa kole oka nga pikia ru aku ko fa kingo fa kai ka I men fa kingo wa le nga kang mako va ku fa ma venga ku nga ku le olo ko au vaku mar fa kingonga a o se ka ma ia o nga fo fa nga ingo le olo wa ma tu tele tu no ina e ma tu te talu sanga ina fo le malu tele so tatu tu no fa mole fai ta wino fa ilo po fa tuanga po la pa ta ingo lo pipi de tino le olo ia e vatu fo ia ina ne te o ye se va nga fo ile pe mai oni lo expire po ni lo fa pena o le winga fa mchalanga ona na ye ni sin tu va tu tanga pala o le black magic le mo fa lo fa chong ni ina awala te maso salo you know fa ya tu matu che lo le ma tu lo bo ye le tina po te man tu va tu fa choi ni le lo ona ma sa ya tang pe pa si tu lo asa sa tele ya ngi le ai ele o tanga pala na lo fa chau ni fa lo fa chong mena le fa ya tu fa mo le fa chau wino le lo ma va nga o ma fesidi o le fesidi fa tu manatu ma tu te tuna tu lo fa ta si male fe so ninga ile taimi ala nga ta tau male apala ina lo lo ila watina ina ia maua se fa unga manuia ia po tu langa le best harvest ni fa yuna tali mai le mana olo enof moi ia malo fa tai malo so no correct ia po lo sunga fo ile tau tai le ala wo lo tu la o e tele o sta mo le to o e tai o tamal tai ia ono le tatu taimi la fo tu le vai ngam buli ia ole tatu filo ai ngai le ni fo ia tai au ia mi se fo ia o ani si vai ngam buli on sir fil tatu tu no fa mo ole fa mana tu masania so tatu company ne tatu ai ngalo ai to malele mana tatu walong fa na lo e sa ilinga manuia tu no mau fa ngai na tatu online shopping po tatu penga te failang Samoa market ia majato usoi nai man kau ile mysamoa.co fa ngai ngam majato o nangana kiri va link su ela lo to tongi fa ngala to o nang ia lisiki mo mato ia va tule o lo mo oi ia o le sia tato o nang lo ia o tato bo ta mai ta ile fa so Facebook page oi sorry Samoa Agriculture Store Company Limited tu na to tato o lo ia manisi o nang a oni fa pito ia so fa so
ia o le tamwhainga whaina lo e tātou whaloloa ina e mwhai ona day by day tātou update a wale mana o lau tele so tātou tunu isi o loa a wale musu e comments a wale musu e sensa o mero fesidi polo mana o ngailu o le ala vale vai ngai le lifa i fini ngalo lo tātou tunu mātou te tunu atu se tali ina e mwhai ona whaamali ina oi a o se whamanatu vai tātou te mitala maso tapun so ngā fua le asfarele o le afalfitu i le afalfa aso to ana yo le afalfitu i le tasi po le afaltasi le oti a fai we su atu tasi te le afalfa alwa ko pero tavat tu la lo fai tu se ma so fai atu famon bone su mai pia i tu atu afalfa pe no ta ora mtanga po kalam pangta ye ma to va ngalo le alofa su mai pia o fa manatu fa mon mole a wata tu si te pun to esu tu le afalfitu la afalfa so full freely asto na la afalfitu ile ta tasi le uni ya le aso sa ile lotu ma tu fa mon mole ma tu na tu e talo sia ma va tu talo sanga ne ia manuia le atina i le uta maritai o se faftai vale wa pai ma o ma fonga le putsili ma le pulenga malana o finga luenga lau fonga fifia ia tu sa ia tu va tu finga fa tau nga mai le sunga fu se pa ia le sto nai po so se o nanga lo e maua mai ai ia fa la ulo fa to o ma fa lo loa o loa mo fa to anga yona la lai tolu ia fa faftai tele tu la so ta to tunu la sa le longa lima ta sto ta siono funga le lua lima no fitu ma le la au tu vetele lua lima no valu ai me ati ma o nei ia ma sunga tu la i foi fa manu ia tele la va singa mai le uta martai ia to mai manga va au faina to fita tu tinga lu ai manu ia tele leso to fa so fu Samoa le sunga ia Greg Sam ia me se foi ia o le afiunga ia tolo papa Viki ia ile nei foi vaenga o le tai au ia ma le tātou whantalanoanga ma le whale o loa mo o loa whantuanga pe ona ta ua teimi tala i le tātou whale o loa ia e ono aso le vai aso ia wa foi le o nanga pe ona ta ua lo lotu foi le au whainga wenga mo le sile fia ia whamanuia foi le atu le pulenga ma le au whainga wenga ia me se foi lua sunga lo whai mafonga le tātou polklame le nei tai au ia me se ai ia o le tātou whale o loa mo whantuanga mo se tātou whelo inga i le vai aso foi lon teimi masani ma le tātou whale o loa mo whantuanga po le Samoa Agriculture Store so whareile ia te ulunga toi foi ma le tātou polklame o le talofa Samoa. So i fumanuia i le tātou atuno tātou telefone le tio whawamalo a New Zealand le tu leipa.